Kardong, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Jakhongi phai krepli arni Balipathar PHC under Senso be sub center angkang number adorso rong kethe ICDS model center along atur kimi hel sanitation common keseng amai long mai charipon ropen lekthia hin pensi mai charipondo lapen mai lam theke jaipon basa piti mungpi asa hin pensi kopi ajoini pensi hel sanitation common keseng ponang kok mapu mesen pen lam the jaipon Bangso common ke seng mai long kache tongdun mohestor be social worker dakwam be borchan be rongasar bensing timung rongasar jotno sing be general secretary HPC lapen bohiram be atumpen chetongdun atur kimi health sanitation common ke seng amai long basa pitimung pi ahin pen hawar arat atumhan lam theke pachini pon anutin abang phi atumpen tami kachini nangji akenang sot alam lason henlo Osomar kachopat hipen lase anparta injection IECD envek nangji pula hayalam the than pachini pon lapen maya long common sengdet aphi atur kimi health sanitation common atumpen free medical kemasai dengponji aphan cheparai pon athe hawar hapat arlu kidukkelak arat atum barla apor kesokyun epen kachepan jok ponji aphan free medical camp asai dengponji aphan cheparai pon Labangso atur kimi health sanitation common keseng pon along hawar aratatum chedon sarpen arpu ingwai ponlo meipu dagwambe dun meipu lilika tisopi chunbangpi basapi timungpi asa lapen rap chunbang ropen lekthea tuma phansi arpu pipajer ponlo Dongkamukam APDCL langkang umpanay substation arlo Mary Hing Abil Kasemar akilit parpik ajok rat atum kisung Nijang Karbi Anglong lakhahini amri MSC constituency ka parlo umpanay APDCL substation arlo kedo consumer atum aphan bil ke pali kilit pen ajok jasimet consumer atum bil ka chituji aphan akasiksa thedung khangjanglo Kedam tang suri hini rakre hini pen meri hing nang hing et pen ningkan ner kep so se bil semar pipedet se hawar arat atum meri hing che thor bomlo lapen meri hing ko natne henodak ahut pusitame rat thor paksi meri hing semar dam ditilo APDCL atum ke karen henodak pusitame nangche salokle rat atum thor pak pen se ame thang akhia da chepadam pen se aphonga phongta selam ponanglo Bonta men bil ka semar check ahut bil nang kili lake suri phwa thaksi bil nang lelu lake rat atum chini pame amri arat ke kilu kilom det arat putong lapuson akilit abil nang ka semar maputa matha don meme athe pini arni amke bil kele lake suri ing koiso se thak thak sido adon tin sitame non lapuson APDCL atum bil akilit ka semar ahut kidok ke boy det atum kopi ke klempo kosom lokipi un popusi rat mang hupronglo Lasi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen local MLA Rup Singh Terompen Chenglok local MSC Diufing Masalai lapen ke APDCL pen Sorkar Chingki Chingwai pen Labangso Akisong pen Nangpa Jok Dun Thapusi Hawar Aradatum pen Joning Ripon Pedulu Antarta Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Nang Rabvek Popusi Aning Cepat Hering Tilu Nanggele puma. Kutpe nanggele lolo la kepa. Ala sini abang thang no. La ne lilang lo dak bo di. An ke ne lipu no. La ke kutpen galibo nang li tum dak si ka hilam bo. To kopia lulu la bang pik lang tha. In pik lang tha. La ke kutpen se nanggele puma. Kutpen se nanggele lo. Kodak si ke hang non nang likan. La la mono agene la bang sok nang ke pia hun ma. Kodak si dam nai pu ingkura ke thumar kodak si dam nai. Hala dak office long ham kodak lo. Halam puna office long. Angil la ke la kutpen se nanggele puma. Angil ki dam nai ke umpane se damon puma. Mane la bang sok akot ke kutpen se nanggele lo. Aseta tering ko rage thomar ni ke nang litum hadang meeting du nang ji. Ala daw mo so meeting guson ma bang gipu. Ala bang so hut ke nang litum hakut ta dam nai. Senai pula. Ala de rasa ba ande. Anon nang litum koson se matha lo la bang so puta. Ane litum bang gamatha ke nelitum bang ke gamatha ke lason ho long puson te pipo anyong si dihui si yong si pinang ji pute nelitum ke piune nelitum ke thang nata we meti ham ana poda alang tum yong si paru si suri si paru pho le nang sai dun long nang sai not pute netum sai dun po anyong si dihui si senang sai nang ji paru troksi suri ner ke bi phong pet ge pike netum ge ne anon chiglu yon koan se bil nanggele nang litum long nelitum malong ke
Faru Fora Flikek. Anon ta lan se lebom lang ma. Oh non tala an sile Angi bom. line ki benge December pen. Oh. Anon ta lan le lang. Oh la anon tala an lang. Kaya ting lang. Haru trok lanan le lang ma. Oh nang le lang non an Angi tala hem son. long kopi si du TV du ma. Nili tu mehem ke kidu ka potsar. Nili tum ke TV da ve CD ta ve jat ta ve lang michina lang ta bungve ne tum jat ta bungve. Mane ka je thor dei bol ben na. A bol ka ong ta kale. Aning kan siang bong pe ne tu ma phan ke a bol ta isi ben na an ki jus ta hutan hutang te chiklu jon ta kare nang le le. Chiklu jon ni na kare nang le le. Barla huta son ke. Lai hayan ta alang tu a kine man li an thai. Dong Muka Police Station Checkpost along Lak Trok Sikep Sose Anam Rakia Hormuk Keneblong. Dok Muka Police Station Checkpost along Jakhong ni Phai Krepli Arni Ada Por Phai Kep Apor Malom Dimapur Pen Kewang Bom Ihum Dangni Suzuki Motorcycle Pen Mukesh Kumar Artaning Kan Thongke Prapho Lapen Jamila Khatun Artaning Kan Inkora Sirkep Sose Arta Atuma Phan Dong Muka Raikom Sai Khiatum Nep Ingnang Ponsi Alang Litum Arideng Pen Kelong Pon Drugs Mate Brown Sugar 100.22 gram Bajar along Anam Ateng Pulotangte Sikalak Trok Sikep Sose Ador kedo adrugs nepon long lo lapen mobile keypad phone lapen documents lapen ihum akimi dangni Suzuki motorcycle nepon long lo halapu ke nepon dangni Suzuki motorcycle athengno army pu chetok pon bangso Mukesh Kumar army pu kachekrong ponsi amotor dangni Suzuki motorcycle athengno chetok pon bangso puthak alangli ahokpet army lone kali lone lake nonamat pachini pon un elang nonamat ke investigation bom lang pusi pachini pon Halapu Dong Muka Police Station atum bang hini aphan kene ponlong alam arjulong si tong sekot pen nahit charisma Dong Muka Police Station along humri damlu ট্ৰান্সপৰ্ট কৰাৰ ইনফৰমেশ্যন আছিলে আমাৰ এইটো ডিমাপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী লৈ যোৱা তেনেকৈ আমাৰ গোটেইখন যিমান নেশ্যনেল হাইৱেটোত পৰে থানাত নাকা দিয়া হৈছিলে নাকা বহোৱা হৈছিলে তাৰপিছত ৰাতিপুৱা প্ৰায় 10টামান বজাত দকমকা থানাৰ মুখত যিটো আমাৰ নাকা পাৰ্টি আছে নাকা পাৰ্টিটোৱে এই বাইকখনত মানে স্পীডত অলপ বেছি আহি আছিলে সেইকাৰণে ছাছপেক্ট কৰি ৰখোৱা হ'ল তাৰপিছত আমি যেতিয়া লোকেল উইটনেছ মাতি পেলাই আৰু লোকেল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট উইটনেছ বা হেৰি মাতি পেলাই চেক কৰোঁতে আমি 10টা চাবোন কেছেছ পোৱা হৈছে তাত যিটো আমি ছাছপেক্ট কৰিছোঁ ছাছপেক্টেড ব্ৰাউন চুগাৰ আছে আৰু আমি তাত ৱেইট কৰাৰ পিছত আমি 122.22 গ্ৰামমান বস্তু মানে হেৰি হৈছে ৰিকভাৰী হৈছে আৰু তাতে বাইকত আছিলে আপোনাৰ মুকেশ কুমাৰ নামৰ এজন আৰু জমিলা খাতুন বুলি এগৰাকী মহিলাৰ বেগৰ পৰা এইখিনি ড্ৰাগছখিনি ৰিকভাৰী হৈছে বাইকখনত বিশেষকৈ আছে আৰু মুকেশে ইতিমধ্যে আমাক কৈছে যে তেওঁ আৰ্মি হয় এই সন্দৰ্ভত কি ইনফৰমেশ্যন আছে এতিয়া আমি সেই ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ কওঁতেতো চবেই কিবা কিবি কৈয়ে দিয়ে আৰু বাকী কনফাৰ্ম হ'বলৈ আমি চাই আছোঁ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ বাকী বৰ্তমান সিমানে আৰু শেহতীয়াকৈ বাইদেউ এই ট্ৰেণ্ডটো আহিছে গাড়ী হওক বা এম্বুলেঞ্চ হওক বা প্ৰেছৰ গাড়ী লগৰবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি ইনফৰমেশ্যন নিশ্চয় আপোনালোকৰ তাত আছে কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত এইটো মানে এইটো সিহঁতি এটা যাকে চেকিং এভইড কৰিবলৈ এইখিনি কিছুমান টেকনিক ইউজ কৰা হয় কিন্তু আমাৰ অলপ ছাছপেক্ট থাকিলে বা হেৰি থাকিলে আমি চেকিং কৰা হয় যেনেকৈ আজিখন কৰা হৈছে সেই আৰু যিটোত মানে সাধাৰণতে সিহঁতি চেকিংটো এভইড কৰে বা সেইটো অলপ চিম্পেথিটো পাই পেলাই যিটো এভইড কৰি লৈ যাব পাৰে তেনেকুৱা টেকনিক বহুতো ইউজ কৰে পৰৱৰ্তী সময়ত মানে এই ধৰণৰ গাড়ীও আমাৰ ৰখা হয় আমাৰ এম্বুলেঞ্চতো ৰখা হয় আৰু আপোনাৰ বাইক যি ধৰণৰ বাইক নহওক হেৰি হওক ৰখা হৈছে আৰু কিবা বস্তু পাইছে নেকি ব্ৰাউন চুগাৰৰ নাই ব্ৰাউন চুগাৰে পাইছোঁ বৰ্তমান তেওঁ বস্তু এইটো ঘড়ী কিবা কিবি ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ এইখিনি আৰু আপোনাৰ 70-80 লাখমান হ'ব গোটেই বস্তুখিনি পোৱা আৰু এইটোতো ভেলুটো মাৰ্কেট হিচাপে যিমান ডিমাপুৰৰ পৰা দূৰ হৈ গৈ থাকে সিমানে ভেলুটো বাঢ়িও গৈ থাকে এইটো ডিমাপুৰৰ পৰা ডিমাপুৰৰ পৰা তেওঁ লৈছে বুলি কৈছে কেছ মানি এতিয়া বৰ্তমান পোৱা নাই চাই আছোঁ যদি হেৰি হয় তেতিয়া আমি ৰিকভাৰী কৰিম